nagira ngo tugaruke kuri iyi nkuru ya Ndahiro Valens Papi. Ibanda mu nkuru nanone z'ubuvugizi bw'abaturage. Bona kaba hari ni ikintu gikomeye. Twese turica abanyamakuru cyatatu mu gihugu, ariko ukabona twese dutegereje amatelefone atubwira ati dore kibaye hanyaruka, ariko nibaduhamagare Papi wagahamagarwa abimenya ate, ahagera ate, afite connection ingana gute. Nabyibuka Cadence ya TV1 cya Radio 1 igeze ku rwego abaturage bayiregera, BTN yijandikaho ubu Papa ari demarika cyane, sibizwe su rwego rwe birazwe. Inkuru nzanye rero amakuru namaze kujatira. Yego, Ndahiro Valens Papi ari gutegura uburyo agomba gusohoka hehe BTN. Mwabiti yamwubakiye izina akesha ibi BTN yigeze kuhaba bigaragara ko ari nawe munyamakuru wenyine igira, nayimugendera ni Mangui. Papi ni igikoko. Hari undi munyamakuru utamenya undi n'ibya siporo dore ukundi munyamakuru Nepo mu bica gikora kuri BTN. Ubwo ni kubwira ababikurikira wabona wota nabikurikira. Papa yibyimba umwe n'aba banita Pendo n'abanyakira kubwo ni nkako twanyine ntago ari babandi permanent ahantu. Uri kubyumva icyo ni kumininga se? Yego. Papi nawe aba muri hafi inshuta abavandimwe baba kapobe basangira bahana inama. Ijambo rya mucitse rigira gute? Rirasohoka. Ndi gukotinga nde ku ruhande rwe. Imyaka maze yamaze gukura bro. Yego. Baswaki mu 2008 bari mu mwuga. Yego. Cadence ya Papi rasobanutse cyane, ariko ukabona ko Papi yisabaganya. Yego. Sibyo? Abantu barakura. Aramuvinga. Abantu barakura. Aramuvinga Papi. Nakubajije ikibazo ngo iyo David Bayingana yicaraga areba YouTube channel ya Rugaju Rigani, we ntago yayifuzaga. Yaravuga ati ibi bintu ni bibi ntabyo nyene. Igisigaye nuko ngenda runono hazaba wa mbere mu kubreaking iki hagiye hazajya destination. Sibyo se Papi? Yego.